Ismail Bagher mu itangazo amaze gushyira hanze kuri iki gicamunsi yavuze ko nta bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati barashemo kubera icyo yakoresheje terme yakurikijeho statement isobanura neza impamvu ari kuvuga ko nta bihugu barashe nubwo Kuwait yo ivuga ko hari n'abasivile bayo babigendaniyemo. Ismail Bagher uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko bo barashe site militaire n'ibindi bikorwa byose bya gisirikare bya Amerika muri ibyo bihugu. Nta bihugu byanyu twarashe, twe twarashe ibikorwa remezo bya gisirikare bya Amerika biri mu bihugu byanyu. Kubera iki? Kubera ko mushobora kuba mufite ubufatanya bikorwa bo bita ubufatanya cyaha kuko bagabaye ibitero babyita ubufatanya cyaha. Eida mwemeye ko bahagurukiza ibitero baje kutugabaho cyangwa se munafatanya nabo kutugabaho ibitero. Kubera ko ibitero ku munsi w'ejo warabonye ko CENTCOM yari yahakanye ko nta gitero igeze igaba muri Iran kandi Iran ikagaragaza ko nibura ibice bitatu by'ingenzi biri strategic biri critical hafi y'umunigo gwa Hormuz byagabweho ibitero. CENTCOM ivuga ko yo nta gitero yagabye. Bivuze iki? Ubwo bivuze ko hari ibihugu bindi mu kigobe cy'abaperse byagabye ibitero hariya muri Iran. Hanyuma Iran mu gusubiza igaba ibitero kuri ibyo bihugu bitandatu irasa Qatar, hanyuma ihita inabohereza ubutumwa bwo gufata mu mugongo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nyuma y'urupfu rwa se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Iran ukurikije amakuru ahari navuze ko ku munsi w'ejo CENTCOM yari yavuze ko tigeze irasa. Iran yari ifite amakuru byanze bikunze kuko no muri jya kurasa yamaze kwakira amakuru ni cy'Uburusiya buri gukora n'Ubushinwa. Wabonye ko ukuboko kwabo muri iyi ntambara ari ugufasha Iran kubona amakuru y'ubutasi ndetse no kubafasha byoroshye kubona coordinates zaho bifuza kugaba ibitero no kubabwira ibice bashobora kugabaho ibitero kandi bikababaza umwanzi. Bivuze ko amakuru bari bayafite yaho ibitero byaturutse. Uku kugaba ibitero mu bice bitandatu ni no kongera gushimangira iyo superiorite yabo cyangwa se kongera kugaragaza icyo gitinyiro cyabo. Nayo ngingo nago wayirenza ingohi harimo n'icyo kintu cyo kongera kwibutsa ibi bihugu by'Abarabu ko IRGC still igihari kandi ishikamye. Hakazamo n'ikintu cyo kugaba ibitero mu bihugu bakeka ko ibyo bitero byaturutsemo kuko nubwo turi kuvuga ko mu mashusho bigaragara ko Iran yarashe ibirindiro bya Amerika kuri headquarter ya Fleet ya 5 y'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi ndetse n'ibindi birindiro bya gisirikare bikomeye hano muri Kuwait ndetse na Bahrain. Harimo nuko Iran nayo yarashweho kandi bikomeye cyane. Habe muri Bushehr narimo site nucléaire ariko yo iri civil. Hari hano Bandar Abbas, hari Silk, hari Qashem ndetse na Kargi. Bino birwa biri twise Forbidden Island. Aho hose hagabwa ibitero kandi nabyo biri strong. Mu gusubiza rero nta kindi twagomba ku expecta nibiriye. Niba uhoraho atari we wubatse inzu ba nyiri ukuyubaka baba bagokera ubusa, niko Bibiliya ivuga. Gusa hari n'abandi bagokera ubusa biturutse ku kubakirwa nabi kandi bahenzwe cyane. Aba ni nabo babwiwe ko kubaka inzu zigezweho z'ama etage bihenda. Nibo babwiwe ko mu Rwanda nta bubatsi b'abahanga b'abanyamwuga bahari. Aba rero ni abatazi Molly Group Limited, kompanyi y'ubwubatsi maze igihe kinini cyane yubaka inzu zigezweho hirya no hino mu gihugu, zaba izo guturamo cyangwa se izo gukoreramo, zaba nini cyane, iziringaniye cyangwa se nto. Dukorera hose mu gihugu. Dufite aba engineer bafite ubumenyi n'uburambe mu kubaka inzu nk'izo tubona mu mijyi iteye imbere yo hirya no hino ku isi. Nta muntu wakoranye na Molly Group Limited ugitangazwa n'imyubakire y'inzu iyo ari yo yose igezweho. Zose turazubaka. Wowe utubwira ubwoko bw'inzu ushaka kubaka, tukagukorera design yayo, tukabara amafaranga izatwara, tukagushakira icyangombwa cyo kubaka ku buntu. Hano ni byiza kubisubiramo. Icyangombwa cyo kubaka tukigushakira ku buntu igihe ari twe tuzakubakira. Wishyura amafaranga mu byiciro, ubundi ugashyiraho umuntu wawe ugukurikiranira umunsi ku wundi uko imirimo igenda, akanasinya haba ku bikoresho byakoreshejwe haba no ku buryo twubatse. Tubanza kugirana amasezerano tukajya no kwa noteri. Imirimo yose igenda nk'uko wabiteguye kandi ntabwo bihenda.
nawe bakubeshye ko miliyoni 50 zitubaka etaje. Hanyuma si ngo kuri miliyoni 35 ntiwabona inzu nziza irangiye ikorewe amasuku isigaje gutahwa gusa. Hanyuma si ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko twubaka n'inzu nini cyane nk'ama appartement, amahoteli n'izindi nyubako nini cyane. Ubwo kandi ni nako byihuta. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 87 42 70 33. Wanagana aho dukorera ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Dufite ishami i Rubavu kandi amashantiye yacu ari hirya no hino mu gihugu. Sura urubuga rwacu rwa internet wa3.moligroup.rawa. Iyi website yacu yubatse ku buryo uyisura ashobora no kwikorera devi ubwe. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Facebook ni Molly Group Limited Construction and Design. Kuri TikTok ni Molly Group Limited. Mu ijambo rimwe. Ntabwo twari twarabyitayeho cyane, ariko muri Bibiliya imirongo 2300 ivuga ku mafaranga. 15% by'inyigisho Yesu Kristo yatanze zavagaga ku mafaranga. Ngiyi impamvu nawe yavugaho kenshi. Gusa wowe ibyinshi yavugaho nuko ntayo ufite. Kubera iki kandi Cresol Finance Limited ihari? Ukeneye amafaranga yihutirwa nk'ayo kwishyura ibicuruzwa byaheze majerwa, ay'umusoro, ayo kwivuza, ay'ishuri ry'abana. Ibi ni ibibazo Cresol Finance Limited yagufasha gukemura. Cresol Finance Limited ni kimwe mu bigo banki nkuru y'u Rwanda BNR yahaye uburenganzira bwo gutanga serivisi z'inguzanyo mu Rwanda ku nyungu nto. Cresol Finance Limited itanga inguzanyo zihuje n'ibyo umuntu akeneye. Amafaranga yihutirwa yo gukemura ibibazo, personal loan, ayo kwivuza byihutirwa, emergency cyangwa medical loan, amafaranga y'ishuri ry'abana, school fees loan, ndetse n'amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwawe, business loan. Aya yose bayaguha byihuse cyane. Cresol Finance Limited iguha inguzanyo mu gihe kitarenze amasaha 28. Mu gihe harimo kwandikisha ingwate ntabwo birenze amasaha 48. Ushobora kwishyura mu kwezi kumwe, amezi 2 kugera ku mezi 4 bitewe n'inguzanyo wifuza kwingana. Muri Cresol Finance Limited ntabwo baguha amafaranga gusa, ahubwo banagufasha kuyakoresha neza. Bakugira inama mu birebana no gukoresha neza inguzanyo hawe, bakurinda kugwa mu gihombo. Basange mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ahateganye na T2000 Supermarket muri etage ya 4. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 81 49 1053 cyangwa 07 88 21 7068. Wanasura urubuga rwa internet wa3.cresolfinance.rawa. Email ni info@cresolfinance.rawa. Yes, reka tubasuhuze tunabifuriza ibihe byiza mwebwe tubana hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumerewe neza, turizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda bicamo cyane. Ubwo kandi turanabatumiye ngo mube hafi tubane tuganire kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Semugeshi Bayingana, harahari cyane ngo tubane. Semugeshi na mahoro. Yameze neza Janvier. Ndashima Imana cyane. Nabonye weekend uyivamo uyisiza amahoro, nawe gusigane. Yego n'ikirori cy'umuvandimwe nari nitabiriye. Ariko menya aricyo cyanyuma. Hari itangazo nabaye nkunyuzamo amaso kuri X handle y'umwe mu banyamakuru. Mbona ari kumira abantu bateguye ibirori birimo abantu bari hejuru 20 ko kubitegura ibijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa bazajya bakenera kwifashisha ama hotel cyangwa se restaurant kugira bite kuri ibyo hirindwa ingaruka zuko bishobora guhumanya bitabiriye ibyo ko ari cases nyinshi zimaze iminsi zibigaragaza. Abemikoro make rero ubwo ibirori bishobora kuba byahagaze niba koko bizemezwa. Nabonye byatangira mu majyepfo muri Ruhango ngo nibikwira hose ibirori turaba tubiretse. Ubwo nawe muri icyo cyiciro wese wisanga. Nahise nisangamo wese nuko ariko ahandi ho ni amahoro. Yandashima Imana cyane. Yego. Aho ni sawa cyane. Reka twiganirire rero. Hari inkuru iri kuri The Washington Eye. Iravuga ko nubundi CENTCOM yatangaje ko abasirikare bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaruwe kandi basanze batekanye. Bahakana ibyo Iran yari maze umwanya yari yatangaje ko abasirikare ari abasirikare 3 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngabo n'ubundi za CENTCOM bishwe mu bitero n'ubundi Iran yakoze.
ubwo ku ruhande rwa CENTCOM babihakanye. Iran yari yavuze ko hari abasirikare bishwe. Ni mu gihe n'ubundi Donald Trump akomeje kunenga ubutegetsi bwa Iran, abusaba kubahiriza amasezerano, aboneraho no kubushinja kuba bukomeze kuba ari bwo bukomeje kurenga kuri aya masezerano. Actually ikintu kimwe nekereza, it's a reality, sometimes ibyo bisaba ko twibwiza ukuri. Amerika igiye kugaba ibitero muri Iran bibizi ko hari bubeho retaliation ko byamera kose, kandi kabisobanukiwe neza ko iyo retaliation iri buze kuza yibasira ibigo byabo biri mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati, especially muri Kuwait ndetse na Bahrain. Ibyo CENTCOM yavuze umuntu ashobora kubihishingiro ho gato, kubera ko niba basobanukiwe ko kwihorera kwa Iran biza kuza kwibasira site militaire zabo, ndahamya ko bagabanya ingano y'ibishobora kwangirizwa cyangwa se ibyo Iran ishobora kwangiza. Ubwo kugabanya ibyo Iran ishobora kwangiza harimo n'umubare w'abasirikare no kubaha imbuzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariyo mpamvu ibyo CENTCOM ivuga umuntu ashobora kugerageza kubyumva umugabane muto mbere yuko nza kuvuga kuri Iran. Nanone ndibuze kubikomozaho mereye kuri CENTCOM. Hashize igihe n'ubundi Amerika igaba ibitero Iran mu gusubiza n'ahandi gabane ku birindiro by'ingabo za Amerika. Ubwo baramutse bagaba ibitero muri Iran, ibikoresho byabo by'ingenzi bishobora kwangizwa byo ku rwego rwo hejuru. Ubwo navuga system z'ubwirinzi n'ibindi bikoresho byinshi babiri hariya bakabirekeramo, haba harimo icyo nakita ubujiji. Kuko n'ubundi kwihora kose kwa Iran kuza kureba izo site militaire zabo. Ukuguhakana aya makuru ntabwo ibyo ari byo batangaje, ariko nk'umusomyi n'umusesenguzi ibyo nge binca mu ntekerezo. Ubu nkakurikirana nibura guhera tariki 28 z'ukwa kabiri buri uko Amerika yagabaga ibitero muri Iran cyangwa se abafatanyabikorwa babo. Iran nta kindi yakoraga muri ayo mezi ane dusize inyuma cyangwa se atambutse. Iran n'ubundi yazaga yahuranya ibigo byabo bya gisirikare. So nkatekereza ko iyo experience no gukomeza kurasa ku bigo byabo bya gisirikare hari icyo babasigiye rimwe na rimwe iyo bagiye kugaba ibitero. N'ubundi koko waba expecta ko Iran ribuze kurasa kuri izo site militaire, ndahamya shidikanya ko baramutse barekeyemo abo basirikare kandi bazi ko iyo retaliation iri buze kuba, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuri bo. Hanyuma aho ni ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahakanye ayo makuru, tujye ku ruhande rw'abemeza ko bishe abasirikare ba Amerika. IRGC yari yemeje ko mu bitero biheruka ubwo ni ibitero byo ku cyumweru mu gitondo, bari bemeje ko hari umusirikare wabo umwe wabiguyemo hafi y'ubunigo bwa Hormuz. Sinzi niba hari indi mibare basuye, ariko bemeje ko ari umusirikare umwe wa IRGC waguye muri bino bitero. Bakemeza ko bangije batterie 3 za ATACMS. Iyi ni systeme y'ubwirinzi ikora muri medium range, ubwo yifashisha zino misile zigenda mu gice twavuga kigereranyije, no kuvuga si short range missile ntabwo ari long range missile. Ni kilometero ubwo ziri hagati nibura yo hejuru y'igihumbi kugeza hejuru ya 500. Kilometero zirenze 500 ndumva ziba zamaze kugera muri middle cyangwa se muri medium range, nibura kugeza nko ku 1500, nko ku gihumbi, kuko nanone kilometero 1500 it's a long range missile. Ntabwo ndi kwibuka imibare neza icyo bivugaho, ariko izi ATACMS zinarasa misile zamenyekanye cyane zitwa HIMARS. Abantu bajya babyitiranya. Uvuga ngo HIMARS ni misile ziraswa na systeme z'ubwirinzi zitwa ATACMS. Hari umuntu ruba uzi ko HIMARS ubwayo iyi high mobility artillery system ari system, no ni missile ni missile. HIMARS ni missile ziraswa na ATACMS. Bakemeza ko barashe batterie 3 za ATACMS ndetse bakica n'abasirikare 3 babo hariya mu burasirazuba bwo hagati. Igihari nuko ibitero bya Iran byari bifite ubukana dukurikije amashusho ari gutambuka cyangwa se gucaracara cyangwa se ari kuri social platform cyangwa se kuri X handles z'abakurikirana bibera hafi mu burasirazuba bwo hagati. Iran yarashe ibabaza bikomeye ibigo bya gisirikare bya Amerika
ndetse amakuru anahari akemeza ko barashe mu bihugu birenga n'ibihugu bitandatu, ntabwo birenga bitandatu, ibihugu bitandatu mu burasirazuba bwo hagati. Ismail Bagher mu itangazo amaze gushyira hanze kuri iki gicamunsi yavuze ko nta bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati barashemo. Kubera icyo yakoresheje terme, yakurikijeho statement isobanura neza impamvu ari kuvuga ko nta bihugu barashe, nubwo Kuwait yo ivuga ko hari n'abasivile bayo babigendaniyemo. Ismail Bagher uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko bo barashe site militaire n'ibindi bikorwa byose bya gisirikare bya Amerika muri ibyo bihugu. Nta bihugu byanyu twarashe, twe twarashe ibikorwa remezo bya gisirikare bya Amerika biri mu bihugu byanyu. Kubera iki? Kubera ko mushobora kuba mufite ubufatanya bikorwa bo bita ubufatanyacyaha, kuko bagabaye ibitero babyita ubufatanyacyaha. Either mwemeye ko bahagurukizaho ibitero baje kutugabaho, cyangwa se munafatanya nabo kutugabaho ibitero. Kubera ko ibitero ku munsi w'ejo warabonye ko CENTCOM yari yahakanye ko nta gitero igeze igaba muri Iran, kandi Iran ikagaragaza ko nibura ibice bitatu by'ingenzi biri strategic biri critical hafi y'umunigo gwa Hormuz byagabweho ibitero. CENTCOM ivuga ko yo nta gitero yagabye. Bivuze iki? Ubwo bivuze ko hari ibihugu bindi mu kigobe cy'abaperse byagabye ibitero hariya muri Iran. Hanyuma Iran mu gusubiza igaba ibitero kuri ibyo bihugu bitandatu, irasa Qatar, hanyuma ihita inabohereza ubutumwa bwo gufata mu mugongo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nyuma y'urupfu rwa se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, umwe mu bagabo navuga ko iyo tuvuze visionary leaders cyangwa se abayobozi bagerageza kugenda mu bihe, batabara ibintu mu mwaka umwe, ibiri cyangwa itatu. Buriya tuvuze ko uyu nyakwigendera Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ari muri batatu ba mbere, reka ndeke gukabya, reka mvuge ko ari muri batatu ba mbere, ntabwo aba wibeshye. Ni umugabo wafashe Qatar nyuma ya coup, bamwe bavuga ko yari staged cyangwa se yari ateguwe, ariko ni coup, nimwe muri coup zitigeze ziba violent mu mateka y'isi. Nyuma ya coup yakoze muri 1995, imyaka hafi 18 Qatar yaragiye ayigira igicumbi cy'ubukungu bw'isi. Nimvuga uko rwose byumvikana. Numwe mu bagabo bari visionary bari visionary. Urebye ibintu yahise akora nyuma yo gukora iyo coup, ayikoreye se umubyara, nawe wari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, tashinga Al Jazeera 96, hanyuma akora ishoramari, yubaka ikigo cya gisirikare n'ingengo y'imari nini, amafaranga ari hejuru ya miliyari y'idolari. Yubatse ikigo cya gisirikare, amakuru yemeza ko kino kigo bita Al Udeid yacyubatse atazi ngo ninde uzakijyamo. Ni ikigo cya gisirikare yubatse, hanyuma nyuma rero nibwo yaje kurambagiza ingabo za Amerika ziraza zikijyamo. Ubu ni nacyo kigo cya mbere gifite abasirikare benshi ba Amerika mu burasirazuba bwo hagati, ingabo 10,000 cyangwa se abasirikare 10,000. So ni umuntu nyine wagerageje kugenda mu bihe, aragenda afata Qatar, agahugu gato rwose kandi agahugu gapfobya, igihugu gito mu buso, kuko Qatar bavuga ko ari 1/3 cy'Ububirigi mu buso. Reka nze ndebe size nyirizina yayo, ariko niba uri bunange kubibona byaba ari byiza. Ndebera, ariko bavuga ko ari 1/3 cy'Ububirigi, ni igihugu gito muri rusange. Ndebere tuvuge précisément kilometero kare iki gihugu gifite kilometero kare zingahe? Qatar gifite kilometero kare 4,011. Bavuga ko ari igihugu gito, ni igihugu gito. Ndabona ko imibare yego ni 11,000. Ndabona imibare ihura, no kuvuga ngo ni igihugu u Rwanda rukubye kabiri n'ibice. Gifite kilometero kare 11,437. Gufata igihugu nk'iki rero ukakigira kimwe mu bihugu gifite abaturage byitwa GDP per capita, uretse wenda ko buriya GDP per capita atari ikwiye gupimirwa kuko inajyana nanone na population kuko Qatar ndumva bayituye bose barenze miliyoni zingahe,
zaba zarageze kuri enye, reka ndebe. Batuye Qatar ndebera population ni buri buyibone, ariko ndumva miliyoni enye zitageze, kandi nyirizina usanga benshi miliyoni 3 ye numvaga miliyoni enye zitaragera. Usanga benshi banatuye kira gihugu ari abanyamahanga, nagaba ari abanyagihugu nyanganiro gato, nagaba ari abenegihugu. Gufata igihugu nk'icyo gito mu buso ariko gifite umuyobozi uri visionary nuko bigenda. Nta giterambere riri buze kuza kwitanga igihugu ni gito yanga abaturage ni bake, icyo ubusabwa gusa no kugira umuyobozi uri visionary, hanyuma akagira na population iri united cyangwa se iri hamwe. Ibyo biramworohera mu igenamigambi yose ashobora gukora. Hanyuma rero nanyiri kuvuga ko barashe Qatar, barasa Kuwait, barasa Bahrain, barasa Emirates z'Abarabu, kimwe mu bihugu sinshyigikiye intambara, ariko mpamye ko Emirates z'Abarabu ari kimwe mu bihugu ubundi babikwiye no kuraswaho cyane rwose. Arimo mu bavandimwe twaganiriye aciye inyuma mu gikari, ambaza ati kuki ibihugu nka Qatar na Bahrain ari byo bikunda kwibasirwa, nyamara iyo urebye ibigaragarira amaso Emirates z'Abarabu usanga arizo zikwiye kuba ziraswa. Bahrain na Kuwait kuki ari byo bihugu bikunze kwibasirwa, kandi mu by'ukuri mu bigaragarira amaso usanga Emirates z'Abarabu arizo zaciye umubano byeruye. Ibihugu bindi ntago birerura. Yego, ibihugu bindi biracyari muri psychology, hari byitwa chameleon costume, ni kuvuga ngo bifata isura yaho bigeze. Ikinyaruvu urakibona iyo kigeze ahantu hasa umuhondo cyaba umuhondo, black cyaba umukara, uretse ko nta kinyaruvu cy'umukara ndabona mu mateka yanjye. Hari nuko nigeze nyibona kiri ahantu wenda hasa nk'umukara, ariko orange, yes orange, yellow, green, bitewe n'indabona none nibyo nakunda kubona. Hanyuma ibihugu rero byose biracyameze uko chameleon costume, ni kuvuga ngo bigerageza birashaka kubagarira yombi. Ariko nka Emirates z'Abarabu zo zisa nkaho rwose zamaze kwanzura. Mohammed bin Zayed uyoboye zire Emirates zose zibumbiye hamwe, ariko yamaze kwanzura. Urebye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni kimwe mu bihugu bitaherukaga kuraswa, kuko ni ukuva mu kwezi kwa gatanu, kimwe na Qatar kuva mu kwa kane hashyirwaho agahenge. Yego Qatar nayo ntabwo yari iherutse kuraswa, bitaherukaga kugabwaho ibitero na Iran. Ukongeraho na Oman isanzwe n'ubundi n'umuhuza. Oman yo n'umuhuza, ndetse na Qatar n'ubundi. Qatar rega, ariko no guciye mu ijambo, ubuhuza bwa Qatar kuri zino case zo mu burasirazuba bwo hagati ntago bukomeye. Nubwo nyine nanone umuntu atabwirengagiza, kubera ko Qatar kimwe no mu bintu yestablishinze, rashaka kuba igicumbi, rashaka kuba Doha, rashaka kuba umujyi uzajya uvugwa usigara mu mateka, abantu bazawige ko numwe mu mijyi yagiye, hari imijyi ibiri y'amateka. Nk'iyo tuvuze Versailles, ni umujyi wo mu Bufaransa, ni umujyi navuga intambara mbere y'isi byitwa Versailles Treaty, niho navuga sinyatire za nyuma zashyiriweho zisoza intambara mbere y'isi. Uvuga ngo Doha nayo irashaka kujya ku ruhando rw'imijyi, iyo mijyi nyine ijye yigwa mu mateka ko intambara yari imaze amezi runaka, uretse ko Doha wenda nayo kuyibona kuri iyo position, sindi kuyibona nk'umujyi uzigwa ko ari wo wasoje intambara hagati ya Amerika, Israel na Iran, kuko hari imijyi yagiye yipositiona kandi ifite n'abayobozi bafite ubushake. Nureba nka Pakistan, habe Field Marshal Munir ndetse na Sharif, minisitiri w'intebe, n'abantu bafite ubushake. Ni n'abantu bongeye guhamagara ibihugu byombi gusubira mu biganiro. Nujya kureba Muscat muri Oman, ni igihugu nacyo nubwo cyababajwe nuko ibiganiro byibanze nacyo byatanze, ahubwo Amerika ikarengaho ikarasa Iran, ibiganiro twibwira ko bigiye kugera ku musozo, ariko Oman nayo ubona ko igerageza gukomakoma. Hanyuma wajya mu Busuwisi, byo nibisanzwe, ni umujyi umenyerewe cyane. Iyo mijyi itatu rero iki kibazo cyarananiranye, kugera naho nabonye Gaddafi Major General hoza ari umurwanyi wa IRGC wahindutse umudiplomate, akuriye sena ya Iran, nawe yunze mu byo Trump yaherutse kuvugira i Ankara muri Turukiya ku gatatu cy'umwaka gishize. Nawe rwose avuga ko iyi MOU isa nk'itakiriho. We yavuze ngo iyi MOU iri muri crisis phase. Ntabwo yakoresheje amagambo nka Trump ngo it's over, no, iri muri crisis phase. Ni ukuvuga ngo
iri hagati y'urupfu n'ubuzima, uvuga ngo bishoboke ko natwe dushobora kubyuka tukavuga ngo it's over, nk'uko perezida wa Amerika yabivugiye hariya i Ankara. yego. So wenda dusoza kuri iyi ngingo, ninde uri mukuri hagati ya IRGC ivuga ko yishe abasirikare 3 ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubihakana, uri mukuri nuzabasha guprovinga ibyo ari kuvuga, niwe uzaba uri mukuri, ko Amerika iravuga ko mu basirikare ifite nta n'umwe yatakaje. IRGC kemeza ko mu bitero yagabye yisha abo ngabo. Na ruhande turi buze kujyaho dukora ikinyamwuga uko dusanga tubigenza n'ubundi umunsi ku munsi, ubwo uzaprovinga ko ariko kuri tuzafata ibyo ngibyo. So far haracyarimo iyo dilemma ya bamwe bahakana abandi bakabyemeza. Twari dukomeje ku bihugu byarashweho bigera kuri 6 n'ibihugu n'ubundi bitaherukaga kuba byaraswaho, ariko Iran yaje kongera ikarasaho. Ariko harimo ibihugu bigiye bitandukanye n'ubundi amakuru yavugaga ko ari ibihugu byageragezaga muri iyi minsi kuganira neza n'igihugu cya Iran mu rwego rwo guhagarika intambara, ndetse bikaba byavuga ko birimo hari ukuntu biri kugenda n'ubundi byumva neza ibyo Iran ibisaba ko kugira gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibihagurukirizamo ibitero bishobora kuba guteza akaga kuri byo. None ibihugu birimo Qatar, Oman ni ibihugu byanagiye gufata mu mugongo Iran n'ubundi bashyingura Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Kuki ubona ari iyihe mpamvu Iran yaje gufata icyemezo kimeze gutyo n'ubundi cyo kongera kubirasaho, na cyane ko bimwe mu bihugu nabonye byatangiye gusubiza n'ubundi ku gihugu cya Iran? Actually hari mu ntambara nabonye iyi style Mossad ari yikoresha, hari ukuntu acting preemptively niyo umuntu nta kintu yaba yagutwaye. Mossad ni ikunda kubivuga ngo twari dufite amakuru ko mugiye kubigenza ukuntu uko, so reka twe tubatange tuzaho ngabo. Mu minsi ishize tubigaruye hano iwacu mu karere, ngira ngo CDS afande Mubaraka Muganga nawe yigeze kubikomozaho, sinibuka ahantu yari ari, avuga ko u Rwanda ni igihugu gito kidashobora no kuberamo intambara. Uwo rero bamenye ko yagira ayo makuru cyangwa se izo ntambara nuko uzisanga iyo ngiyo, uvuga ngo biriya nabyo ni acting preemptively, nukuvuga ngo nugukumira icyaha kitaraba, nukwirinda mbere yo kwivuza. Iran ukurikije amakuru ahari, navuze ko ku munsi w'ejo CENTCOM yavuze ko tigeze irasa. Iran yari ifite amakuru byanze bikunze, kuko no muri jya kurasa yamaze kwakira amakuru ni cy'Uburusiya buri gukora n'Ubushinwa. Wabonye ko ukuboko kwabo muri iyi ntambara ari ugufasha Iran kubona amakuru y'ubutasi ndetse no kubafasha byoroshye kubona coordinates zaho bifuza kugaba ibitero no kubabwira ibice bashobora kugabaho ibitero kandi bikababaza umwanzi. Bivuze ko amakuru bari bayafite yaho ibitero byaturutse. Uku kugaba ibitero mu bice 6 ni no kongera gushimangira iyo superiorite yabo, cyangwa se kongera kugaragaza icyo gitinyiro cyabo. Nayo ngingo nago wayirenza ingohi, harimo n'icyo kintu cyo kongera kwibutsa ibi bihugu by'Abarabu ko IRGC still igihari kandi ishikamye. Hakazamo n'ikintu cyo kugaba ibitero mu bihugu bakeka ko ibyo bitero byaturutsemo, kuko nubwo turi kuvuga ko mu mashusho bigaragara ko Iran yarashe ibirindiro bya Amerika kuri headquarter ya Fleet ya 5 y'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi, ndetse n'ibindi birindiro bya gisirikare bikomeye hano muri Kuwait ndetse na Bahrain. Harimo nuko Iran nayo yarashweho kandi bikomeye cyane. Habe muri Bushehr narimo site nucleaire ariko yo iri civil, hari hano Bandar Abbas, hari Silk, hari Qashem ndetse na Kargi, bino birwa biri twise Forbidden Island. Aho hose hagabwa ibitero kandi nabyo biri strong. Mu gusubiza rero nta kindi twagomba ku expecta nibiriye, ndetse simamya ko IRGC buri irasa vegrorma buhumye, never kuba irasa kuko ifite amakuru y'ibyo. Ndetse urumva intambara cyangwa se ibitero werekeje mu byerekezo 6 bitandukanye, ugomba kurishwa yaho ukeneye kuba wagaba ibyo bitero, ndetse unabivuze neza ko ibyo bihugu bimwe byatangiye gusubiza.
ariko ibi wenda tunabivugeho nubwo utarukimbajije byaba ari intangira y'intambara hagati ya Iran na biriya bihugu. Oya, intambara iracyari cyangwa se operation iracyari Epic Fury ndetse na Roaring Lion. Ndumva iyi Roaring Lion ari iya gatatu niba atari iya kabiri kuri Isiraheli, ndetse na Epic Fury kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nizo special operations zigikomeje hariya. Ibi bihugu nyine nukuzamo juste bimwe byo kurasa natwe tugasubiza, ntago ari kuvuga ngo byinjiye mu ntambara, nabyo bigiye gufatanya kuba bafatanye bikorwa beruye biriya ntambara. Bikomeje gutya ntabwo Iran yarenza aho iri kugaba ibitero igatangira no kwibasira noneho inyungu za bino bihugu atari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugenderaho. Iyo bikabije Iran irabikora, kandi mu mezi nko mu kwezi kwa gatatu no kwa kane twarabibonye mbere yuko bemeza karagahenge. Iran yaratangiye kurasa ku mariba ya petrol, yaratangiye kurasa ku bikorwa remezo. Urabyibuka barasa mu mijyi itandukanye, Riyadh, Doha tuvuga bahagaba ibitero, Mira z'Abarabu bagaba ibitero. Iyo bikabije batangira nyine kwerekeza amaso ku bikorwa bya civil, especially bakagenda barebana n'izi nganda zitunganya petrol, ububiko bwazo ndetse n'amariba ya petrol. Ubwo icyo gihe nyine babyakabije ari nka full stop, aho kugira ngo biriya bihugu nabyo bihombe kurwo rugero, bitamo nyine kuyoboka inzira y'amahoro. Irani ubona iyi ntambara n'ubundi bibaye nk'uko nguko bitaba ari uko kuyisenya noneho yaba yikururiye umuvumo kuri yo, kuko ibi bihugu ni byinshi, erega hivanzemo ibi bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ubushobozi cyangwa se imbaraga zo guhangana nabyo. Ibi bihugu si byinshi kuko Amerika ubwayo irihagije. Ntacyo Kuwait ije gukora cyananira Amerika, ntacyo Qatar ije gukora cyananira Amerika, na n'ikemera z'Abarabu zije gukora cyananira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwazo Amerika irihagije kuko icyo yumva, ahubwo Iran yababereye bamba. Mu kanya gashize hari raporo nabonye ya The New York Times yanditse bavuga ukuntu bagerageje wari perezida wa Iran Ahmadinejad bagerageza kumurokrita nk'umukozi wa Mossad. Ni raporo ngira ngo tuzavugeho mu kindi kiganiro, twamaze kwegeranya makuru dufite package, nidushaka byo tuzavugaho byonyine.